bafuna bakushiya imoya ye-Valentine's kuna kuthiwa i-Galentimes ngoku Galentimes Ngoba ngabe nezingxolela. ya ungasixeleli bayarekhoda upress urecord boya iGalentimes oh uveze record twin cofa record uveze into iGalentimes record it sesiqala urecord wafethu wenzekana king ndone king delete ona into kandeyo andazi nivile basiqalile vele cost yalo dicaba drama so siba professional welcome to NGC bafethu umuntu oyazi uzoyibona xa iqala nje hayi manje ziyo le ngase dakwa ifemanyana lo mfito ingaba bafethu elibran waqala episode welcome to NGC bazazi cabo lethu sorry hayi sorry mfethu sorry yakolela haba mfethu thank you sine announcement yabo sendibone announcement bafethu we're looking for talent entsha bafethu hayiba mambe fast sifuna talent entsha bafethu khona ishow esozenze ezi2 kanti sifuna abantu abayi6 sifuna abantu abayi3 abazi into ngebhola yabo so expand sifuna abantu abazi ubufu uyazi ibhola nje mfethu awuyiki mic awuyiki camera Hayi zokutsela nyana Rob. Ukutsela nyana Rob. umuntu uyazi ibhola akayiki mic Hayi umuntu ongayiki mic ongayiki camera bafethu sicela nje amajita ayi3 azi ibhola nabanye abantu abayi3 yabo abanye bazoqhuba enye show so DM if you are willing to be part of NGC podcast ngena pha kuma DMs Facebook ngene pha ku Facebook so that first topic adlala yo kana mina tense kanje kanti bafethu sesiyilendile le topic la kanjani hayi ingasesemoyeni weValentine's khona esibole endiyiboleyo lokubona izinto sakupha khona avele cana ngibona izinto Galentimes iGalentimes kahle kahle yabo abantu amantombazana anxiba eza night zawo o celebrate iValentine's ewodwa yabo yo yazibona ngingcono yazibona ke into bazinxiba so nithini ngonto bafethu thoughts please washo utatu Galentimes ngicela ukuphuma mina ngeke like iwe yo queen mfethu ba celebrate ezawe hayi balakile iValentine's yamajita kanje bo queen kahle kahle ba celebrate iValentine's bebodwa nabo dozabelungu yezo ema mfethu khona ucacisela lapha baye celebrate ayibo ya baye celebrate bebodwa like babodwa ngizole siskin sokhwinto yami uthoba benzani ke ngoma besenze Valentine's kwenza islamba party Galentimes wenziwe into zokhwini nje yabo I feel like ngeke ngizophuma ecaleni ngazi kwayo ndayiqala ngqa masike sivele kanje mina ngicimba lento yabo i-right yabo right babantu besifazana andithi basuke bezijabulisa bebo bantu abalinani elithile bengafuni ube ngathi ba depende emajiteni bamabake bazijabulise okanye into abasuke beyoxoxa uba omnye ufisana nantoni kwi relationship yakhe nomnye basuke boyokhulisana emva ayithathelela bobe beyiphiwa apha emadodeni kodwa bayokhulisana abanye bayomoshana ungathi unganathunga miyeka yabo abanye bomoshana kodwa at the same time abanye bayakhulisana ayincaye mina ndi understand yilento ayo ngathi into etrend enguka aba into entsha kushuthi into evuswa into like kaloku umfethu iValentine's usifule izithandana kangcono bamfethu le Galentine ibithetha bonono le Galentine kangcono ibithetha bonono ngoba uthina singamajeta asiyazi kwa Galentine seloko Lalo kubuzo teta mflati ndikhola hayi bendithi ndiyabona na basiyazi le Galentine zeyithuka ngoku sicela yona kaloku bafethu ndiyavuma into yeGalentimes asiyazi kanti ufuna siyidase kuba eyonto bazazi like okay ikazi ukuthini lo mhla wangoku njengoba bafethu khona iGalentimes into bazazi usho hayi bazazi umzelo nguyabo into yeGalentimes bafethu into echaza uba i-relationship eSouth Africa sezibalesi xa ba oqueen bakwazi uyo celebrate akho nto imbi xa amantombazana ekwazi uyo celebrate ewodwa asingile most abantu aba celebrate ngamantombazana ngalabantu so ngizama ukutshela ukuthi queen ba imali bayithathapi abantu ba celebrateani ngobona besingi baje baziplakela boy endlini banxibe nje baqala nokuthweka bona yabo yabo bento zabo zokuthweka basingile mfethu ndona bayo celebrate
kaloku bathi i-Galentine's, which means endaweni ba celebrate i-Valentine's aba celebrate yona kahle ngathi ipati qha bengiba umehluko bayenza ngale party lolo suku le-Valentine's abayi namadoda abo basindla abantu yabo yiwe kanjani futhi indlela abazijabulisa ngayo indlela abazijabulisa ngayo koyona bo Galentine ayikancoba yovakala umculo lapho mfethu ngeke ungavakala ikhumbula imvula kodwa ke ayilanqa uyadlula udlulile hayi wambuye asikhalese mafethu ancoba bavutozi yibo simosha mina bengicela ukuphuma nge-Galentine andiyazi kwayo siyani lapha ka setani okanyana mfethu yabo we-Galentine's okanye lento ye-Galentine's ngiyi-understand ba like yani yamvazasi ba into esabugezi night yani febe ngona kamanje uzongena nca hayi kuleka yabo yiwe ayasidluleni bafethu kodwa ngoba ngathi inesimbo esithile azi qalela noba noqhubu uqalelwani kanti ngoke siyaqhubeka ngiyasama ukuba sama boy kuba podcast sibe less professional samu abantu masibona ubuthina bethu yabo hayi lokho sisibambile igazi ngofethu kaloku mfethu angiyani sikakhuleka fani indaba sokho SABC asikho yabo that's why mesithi ufuna lento kathi twice a year avela press sithethe siqala topic isithonda yabo ngoba sibambe namagazi ngoku akhonto yalungu yabahambini kana le taxi yabo okay bafethu ngani ke because ngifuna ngathi befama status into nenza topic lento ungawazi cha into edala ngixelele into we-Valentine's ngicela kakhulu sikunixesha layo kwalongo yabo siyekile Valentine's ungadoyika kakhulu king siyekile sasothetha kalo mfethu wendethe ngekade hayi yabo ndiyaqala kwangonco nca yayilibala ithande mayithande kube ngathi sisitiki sakho ungahleli yakhwaza le ndoba kodwa mfethu indaba ze-Galentine hayi ba maya ningandifika amadoda aba bachimeneyo ngeke i-Galentine's otsho wenye asike sibheke indaba andithi komasipala kanje for umzekelo pha komasipala kuba khona ama-food parcel aye akhishelwe abo bantu bangathatha intweni most of the time abantwana abahlala bodwa kodwa bagcina bengayewazuzanga oma-food parcel abuye atyiwe baba bawakhiphayo abengafikelanga la kumele afike ndaqola ama-food parcel manje wanye ayisiwapha kwamasipala azisokwasasa imbedlenge yanikhumbula mna kwasasa ama-food parcel but akhona-ke afika live efika la ko-ofisini abantu bazothatha sekumnandi-ke ngelo xesha bakubhaliswa abantu bonke abantu baqhuba ukudla bahambe bokubeka endlini mawuthatha ukubheka kweli xesha langoku indaba yama-food parcel ayisabonakala awazi kwasasa mfethu hayi mfethu yonke eyona ngeba senziwa unyoro okay ndiyakubuza ukuthi yeye wasasa baye bayakwasasa yandibambuvile maqantheni inxa nazo indaba embedlenge baya phela apha nyalo bafethu eyanto iyancedisa kakhulu kweminye imisi iyancedisa kakhulukazi kwintsha engenabazali okwakudla okuya-ke kuzameke kwenye inyanga ke kuqhubeke ngoba saplanisa babe bephila ama-food parcel mna ndingathi makakabuye futhi ngoba ayadingakala ingamiswe yanto maziyeke ukumiswa izingqalazizinda zomphakathi into mese beyikhipha beyiprovider mayiyeke ukumane beyanostop hayi yazi bayintoni wena nkuluwa yami ingxaki unyoronyoro soze kuphela umzekelo khona i-DS la mfethu ezaziprovider la mfethu eva zaprovide kwafakelwa aba bantu barisha eva aluphelele inyani mina mfethu
kwafakelwa abo nabo mfethu abanye zabafakelwe bazidla ne-DS incitsa kakhulu abantu bangenayo i-DS okanye kwabantu banayo cha bangenayo amandla okuyibhadala inyanga nenyanga. I think ngaphandle kokuphazama iphipha nje bese eda lento wena boy ba siyenda ngama aerial yabo SABC1 uchichizayo ntonto yabo elise SABC1 abeyisushi akhale Yakho bekuthiwa ziyeza la zikhona hayi mfethu zikhona yabona umzekelo emizini eminenzi weva emizini eminenzi zikhona bazoyifaka bayifaka kwabo ke ngoma beyifaka bayikhipha le khona noba bafaka idishi phaca kweyikhona bazofaka cha bona abayinandaba na level ikhona manje ndibhatala lena manje ndifake le ngapha kodwa yabo umzekelo naye ndiyayiva le DS yabo le food parcel mfethu ngafanele bazibuke uyazi bayindoni ziphelela lapha kwamasipala hayi mina mfethu bazongiqolela ongalifuniyo mfethu andisho kabe mfethu ndithethe inyani yabo inyani leyophika le bangayifuniyo yabo egqibeleni mfethu ezi food parcel mfethu sithathwa babalo mfethu yabo esingaphinde sikutsho nje sisho nje sithetha gabalala kumasipala waseBizana makaphinde abuyisa ama food parcel aba bantu wemane banika ama food parcel abachonga ubaba wadingi basawadinga siyacela masipala waseBizana uthi ukusixhasa ngama food parcel bakhona abantwana abangenabazali la bakhona ogogo abahlala bodwa wena mntu wakamasipala waseBizana ondibhekeleyo ngokunjebe ndi live make kubuye ama food parcel makabuye ama food parcel siyacela municipality siyacela Mbizana municipality wini Ntontoni Mandela siyacela makabuye amafana niwaqaphele angaphele esithubeni makahambe ofikelela la ayakhona kwezinqala zizinda zabantu mazibuyele ebantwini Ngocinga ke ngokwena zingafika kanjani ebantwini njengoba singafiki ngoku Kaloyi lento ayishoyo Lusi ba ubunyoro buqala khona pha yabo asathethe ngomadekezela banganifika abantu bakwamadekezela asithetha ngomasipala hayi ndiyaqolisa pha kwamadekezela yabo asithethe kabi yabo xolise mfethu yabo la kwamadekezela ningiqolele hayi asoka episode esayiphusha lo mfethu sithetha ngomadekezela yabo ndanika into wayithetha nje yandithetha nje ngento naye umuntu wayibonayo ba yayaziyo naye yabo hayi ngcono kuba uvile uqosile king asilwi safuna irecognition da mob done lesinayo ngoba wasithina sifuna ixaso kwalo masipala isponsor mfethu ingaso mfethu sayidinga enetsi mfethu qaphela mfethu imiqasho yasetete ukuyibona ibintu imihle kanjani awubhekela la eHighland benjani lethu kaloko yabona imiqasho yasetete inamatanko oqala mfethu yabo inamatanki mfethu ine-ceiling board mfethu mfethu udala nje seva kuthiwa kuzofika la mfethu ngaki asablame masipala asablame wathi dala wesibizo libethi isixelelwa mfethu baka uyazi wenzekani kula this year iqhaso farmer ceiling board noma kayifaki flashwayo ziphi ku ziphi ezo-toilet flashwayo plus mfethu hayi basiqalele nyani nge-toilet nambe nizilindele futhi benilindele umsebenzi kwagujwa kwafaka amapayipi esamoshelwe iyadi kwafaka amapayipi kuyalena mfethu aba bantu mfethu uyabona amacingo asemakhayeni ethu kabawabuyise bathe bazobawabuyisa yabo amapayipi amanzi ahleli ngaphezulu mfethu manje eqhuma amanzi mfethu zothini mina ngede ndilungisana amapayipi okoko yalungisa ipayipi liyaqhuma ahleli ngaphandle bawashiya ngaphandle wonke amapayipi amanzi ashiswa lela umzekelo mfethu kwa face break hayibo beyawoqoke yala moto so wakhe mfethu itha mfethu ngengetsho intoni yakhe ipaving yanto mfethu lapha yabona umngeni ngophanga sephuthuma ugcwele pha izathi uyinqumo pha imoto zifika umnqoba ikamngapha yanto pha iphuthuma umngeni uyazi bayintoni ufaka uthathe wabo abantu banganaskili bafakwe emsebenzini ubonile umthombo befuna ukuzuza ngoba bafuna ukuzuza bona lento bafuna ukuyizuza yabo lento enirhalela mina ngathi ikhampani ebuyayo ngake kube khona nondlebe ezikhanyilanga ondlebe ezikhanyilanga bazobheka umsebenzi ba ungaba wenzeka ngendlela ekuyiyo na uzuyophela ngoba into eyenzakalayo edala ba umsebenzi ufeyile kangaka
uyafika umuntu wathi ufailile umsebenzi lona anyobe ngemali athi pasisa lo msebenzi thina sizoshiyeka kumoshahe uyabo koThekwini ithaya khona iright nakoThekwini khona ipaving ayiwoxoki kanje samena namhlanje oko ndafika ngo2011 ipaving yaseThekwini isendaweni enyuka kakhulu isamena namhlanje uyeke level ikhulika kwayona ivele phakame kwayona ukuyibona ivele ngathi imithi ungazi bayiphakama kanjani ipaving ngokwangena phakathi kodwa uyabona ndiyasanda imithelo pha poison andithi yiyo ndidaqqa libhenga iphelele ndiyasanda iright ndizama uthi into ungacinga kanjani ba into engapha manje ayalika izokanjani ngapha kaloku kuyanibe kunetha like bekusisikhukhule sekampani so ndithi njengoba kunetha okanye ive ayihlisa le akudala ndizonto somthumbu ngadi yakuvuthi wena ungeyababa wami yabo ngisho pha kupoison straight pha pha poison pha stage ngonyuka nje pha ehandithi yabo umzekelo nezitoilet bekuthiwa zizofaka yabo eza toilet webezofaka uthuvo belizohamba ngoba intoni uthathwa abantu bangekho skini afakwe phaya ngamaphepha mangaka izoblocka ngone bangaba khona iduty flash izoblocka mfethu incedile mfethu ngoba yabona la eHighland bekuzoba staff ngoba kuthathwa abantu bangekho skini abahambe bayofakwa pha benze ezinto bekhona abaleskini sekugada bekhona abaleskini king asekuvata khona hayi mfethu inyani ufuna uyijethe bekhona abantu abaneskini babekhona yani le ehambe yanento engaqondakali wona meeting yabizwa wona bafethu phana ufuneka lo sibe ne effects asiya meeting yabiza meeting wathiwa uthi sithi ngoba yasesifihla amakhubukhla kulo siyani sihlangana kwathiwa inkampani izobuya khumbula angazi uthiwa ngoJuly last year 2020 uphingothi sithi wayilile umuntu esithi yaqala usebenzela iBhizana ngoba intoni uyabona ubutsotsi buninzi la iBhizana iBhizana la vele wathi ebize ecourt sithi ngishayela ucomothi sithi wahambe la lento zakhe akuna sidinga impendulo asilwanga mfethu yabo yabo into basilungisa hayi cha lo yibona ikasi lethu sikhulele la thina into yenzeka lafuna siyimanage kakuhle ngendlela right nomasipala wethu azama ukusilungisela imikhaso leqekhaya yebo nerofo zingusile zihamba nomoya mfethu isigubhu phepokile imizi mfethu konona leyo mkhaso lesije siyithini kodwa mfethu mkhaso yakudala yabona wenza le imithi advocate izolo ngiqhamuke eyakho ekudala lo izobhedisa uyabona twin ndiqele lapha mina mfethu uyabona kwangoku yababeyakha weva kwakuthethiswa uyayazi onto oqala umuntu wayehola ngemiqhaso uthiwa uzohola ngemiqhaso yakhe leyo ilento inyindwe kanje mina inye uyayibona binyindile ufune uziplastelele wena yabona nyino mfethu engafana umasipala wethu yasincedisa kuyo bekhona isichotho la enziweni izinto zabantu ezininzi ziphephukile abantu mfethu ebonisa abalike ngasibethu sponsorishwa into ayivele isuke apha ekuhlaleni kumasipala khona apha iqala awukhawuze nazo nina ningenzeka uba ngonifeyilwe apho umasipala lo akazi yonke hayi Sensho okay kodwa bakhona abantu abasebenza pha kwamasipala abahlala eHighland abazibonayo lento yenzeka la umuntu osebenza kwamasipala unerole yakhe ayidlala kwamasipala ehlali if uyicleaner usebenza kwamasipala akasebenzi kuhlaleni aniqoba abantu bathini abasebenza ekuhlaleni bathini base kwamasipala okay umzekelo ikhansela lethu ngol10 lingayipha kamasipala liyoshiba imizi yabantu iphephukile kalomfethu abantu babonelelwe mfethu into ababonelwa akonto elula mfethu kanjela ngeroof mfethu endlini umze isafana nokutsha mfethu ukuchakwe isichotho lo fanga patrolile kubhekwe ubheke indaba abantu abamoshakala nakho abantu balimelele ezinjalo banikwe into babunikwa yona abantu aphomlu bamkela amanzi mfethu khona yesa sichotho besishophe zona usivile nawe sisho kancane kodwa abonisa something sawisa esisivulile ama passenger idama khona belithenda la kwanikwe elabeli ibhodlelwe yindlu wathwathi balinyusela balifandela abantu lone masiniwe wabo into endiyibona mina ngomfethu ukuze inaka into yakho ngofuna uqala uyifake ku social media qala
Ongayifakanga social media ngeke nayo. Iqala ifaka social media kuqala. Kuzofuna social media ukuze ndiphanyele. Iqala yaziwe abantu abaninzi ke ngoku before ke ngokunakwe ke ngomasipala wakho. Akakwazi ukunakwa. Ubani oyoqala file before. Kaloku umasipala Lena ndiyisho kaloku ula uqala fele. Ufela yena qala la. Ayikho lo mfethu ngapha unganaka umkhulu wakudala wahlala eThekwini. Indawo eqala efamba nakwa lilokishi elifish. Asibizanga ngama labantu. Bizawa gama la. Indawo ekufish bafethu eyinakwe, indawo ekufish. Okay. Indawo enakwa bafethu ile ekufish nesithabo. Into abayaziyo futhi bani credit ku 100% ukucheba. Yo hayi ke lapho bagude bawacheba 100 ngonyaka. Ndiyabulela ngale lapho. Kungoku la egadweni. Yabona konke hayi ke futhi hayi ke hayi yabona lapho ngaba defender team. Hayo plus apha echebeni hayi nami ndiyabele hayi bayacheba. Futhi nca emntwaneni ucheba yabo. Kaloku umzelo fama ngeke emigqomo wafethu ngeke bafama ibingaka lemigqomo cause yabo uyapha kusuka pha kum uyapha yabo uyapha akho mgqomo xa une distance suka yabo pha kubheleza konke ukuthi akho umgqomo ule opa kwadekho ngoba benzini omnye ucabanga upha basifanele ikhawashi kwathina yabo yanto irabhish yenzo yabo first asikhona ikhawashi mfethu pha ukuthi umgqomo pha lekhona ikhawashi ayikhona pha hayi bayikuthiyo lento kapha osomphashi beyishaya ikhawashi yabo pha lezindaba imoto elungiswe indawo emva mesezilungisa abo bazilungisela indawo yabo babone indawo baya yabona le ndawo lena singabeka into ethini yabo ngingamizwa umpela kahle mfethu kahle nizama ukuthi abantu abayasidicilela bathina singene asidicelela mfethu asikwazi ukuthi mfethu uphume down mfethu uhamba la sawunyathela udaka yoxova ubrinjini kodwa kuthiwa khona ifake iweta ayigqitywa ngani ayo fault kaba hayi sorry ungandibeka lo okanye mandivele sizoke sibone apha ngoJuly uba uthi sithi vele ngawuphinda ubuye ngobe sabuthi uzobuya kalo semambondweni uzobuya enye ikhampani ngiceba kuzobuya enye ikhampani bese kwabiwe le mali le sike sibabone bakho obunyoro nabazobenza mase kuphumile ezimali futhi hayi kaloku andithi kuzokhishwa imali bafethu bona abo 5 meter bawodla nje sentsho kaloku kuthiwa izizophuma ngoJuni kodwa bona bafethu masesithethinyani bafethu la ibhizana bafethu izinto zethu azigqini abo umzekelo stadium ndisazosho pha siphelele bona mawubona mawubhekisisa akusiswe sekuthiwa sicishe sihamba nomoya hayibo ndandipha ngamini uthi uthayela kodwa sestadium mfethu hayi dream league pha xa usaqala nakhonapho hayi kari ayikho into engaweyo ayagweba abantu yo main kodwa advocate nawe ngathi uyabathethelela abantu sobathethelela abantu aba imali yakhishwa phambi kwakhe stadium akho kwasithi mfethu building yi1 qha nakho kaloku eyandlu ilungiselele iplayers eyandlu bese bekhona esithi zimbalwa engozixhophileyo eyandlu yakhe phaya ekhona eza ground ze tennis nento zevoli pha andani bazazabona nakho abantu badlala lezo la ibhiza yabona umzekelo yabo umzekelo thina mfethu hayi mfethu bakhona mfethu abayidlala etennis yabo sesoshisa zicontainer sibukele thina nibukele into nafuna kubuye mfethu nathi mfethu sisithandele ekhaya umzekelo mana lo order in the court yabo ekhaya nathi siyayithanda yabo basketball mfethu yayikhona ayisekho ulove life mfethu yabona ibhola ebhizana iyathandwa ibhola mfethu iyabona stadium yona into ngafani bayenze yaba nge100% because ukubona mase sigcwele pha bagcola kanjani uzobona kulo mgqolo siya kuyobidlala isinenka neRevels uzobona Ravens iRevens ngiyaqaleyo bayi bangasitotsa yonke into kodwa stadium yo bafuma benomhlaba omhle kanje akathi nyani bayidlelela imali hayi bomndoda Turum kuthiwa kile stadium Dream League straight futhi mhla kunetha ngewubukela kumele kunethwe iplayer pha ezantsi kunethwe nawo elise wena ungumkhuphe nje uthizi lento ndiyisho bona pha bakhe khona yawe emfethu noba bengayifaka le ground izingapha bazifakele ama cage yabo ibe nje yabo ibe iground okanye ibe ngusi
yabo usibuthizeni okanye noba basakhanga like eyawe bakhe izitulo ke ngensimbi kuphela izitulo kuphela bakuhlala abantu kakuhle kwezinye izitedam khona ezowe mfethu gcwala kakuhle phaya nikabazana naxa seniphuma niyanyathelana yalena lena bekhona ke eziteam ziyodlala ngomgqibelo zinochuku bezilwe ke yabo ubaleka kanjani ngoku plus ayibona even amapolisa kaloku umfethu bangafani bakhona amapolisa ayakhona king abakhona ne ambulance okanye umuntu mayephukile bakhona plus amapolisa akhona sahlanga amapolisa nje bafethu ithini indaba ye-police brutality because nami ngingumntu nawe i-victim yayo 3 times hayi 4 times mina abo bantu abafethu yabona ke abo bantu yabona uyabona Ncuka mawuthetha ngeyonto mfethu oavela nasendake ndachola nerapper bullet phemiluzi iluzi yabo irapper bullet apha kwase mfethu kwakusemini andenzanga kwana nami ndazibuza bakwenzekeni amapolisa mfethu kwava kuthiwa wayona kodini uphemelani manje salindele kwabo andithi sesibhame ntwana yami laniqala ngerapper bullet langa ndizamele lona mlajuluka lamanzi doctor wabebuza ma-olethu bayibo kwenzekeni nami ndiyabuza bakwenzekeni ndilahlekile weva kungokuyabe kubhekwa kungokuyabe kushobisayo i-drug day lapha ezantsi okanye okubambe kwami yabo uzendiyeka insango bonile bama ndiyiyeke insango ngoba sendibonakala ungathi nami ndiyi-drug day kanti mfethu yabona la edusweni ntwana yami yavatha mba lalimane sibheka yabaleka Ncuka landibona lavela bhopana Ncuka uyofakwa nasemanzini phayizansi phayizansi emanzini ndibanjiwe apha ze befuna enye i-ankele ethile ecaba iqhwetshe khona phaa phakathi ngoku bafike bandibamba zendikweleta iluzi mna la ndikweleta iluzi la khake lo mama lo usabonda inyama apha yabo kanti kukhona abacuphi mendingena la endlini kukhona aba banxibile ibhatyi baphuza ubhiya apha awuthe chu ubhiya qha ndibabhekile uba ezinhlobo ezasiphuzi nazo kanti babacuphi ove kuqhamuka i-twin cap uzibeyinqwa ndawoni mkhulwanini wephi phaa phezulu estage kusesekhaya yapha estage khala imvubu kuthiwa zikhethele yakho i-twin cap uzongena fasiwe ngozankosi ofasiwe kodwa kuthiwa usinda ngoba ungene kweyakho i-twin cap ukhala imvubu ukhala idonke epiri kuthiwa uphi lo muntu esimfunayo uphi ndaya le police station mandifika ndithi andiyazona kwapheji ifoni yami kwabanye kwapheji wabonakala uba naba bebemfonela mekupheji yami ifoni ayinayo kwayilento ndabe sendigugile izandla apha ndiphuma negazi ndithi okay ndim oyonibopha ke ngoku igemam ndim oyonibopha abanjwa ngenkanda xhaxhathekiswa ndohlanjwe etepeni ndathi okusalayo ndiyesibhedlela nina ndiyonibopha bengenaxhala ndaze ndacengwa liphoyisa lakwamshengi ndathi hayi bayeke lento bebeyenza abayazi ikhona yanto uthi uyazi into nyani ubufoswa ububethwa like amapolisa hayibo mna Ncuka bewulonya kuphela akanayo ife yabo kubethwa ungenzanga nto uthe uzoyikhipha kwedini into ethile ke lapho mfethu awunani ngabosisa hayi ngithi mina yabona mina sendazikhethela into eyi-1 mina yabona ngo hlangana nami phethe ubhiya kuthiwa uchithe kwedini andiwuchithi ndibaleka nawo amantombazana athelwa ngawo isavana emzimbeni ngenkandini ngaphetani la ngonayo lini babanjwa ngosiwayo nomjida ungali bayifundele yanhlobo akusabanjwa owaza hayi ngokubamba yabijini la ukubanjwa boyithungana ngayo emaqaleni kubanjwa uthiwa kanje ulengeswe emoyeni yo plus yabona pha ungabethana ngobuso masenziwa kanje
No, King uthi ngo-28 uthi kwenzekani kuwe nini? Uthi kwenzekani ku because ifuna so bayithi Hayibo mina experience le police brutality. Yo ncoka mina 2018 ntwana yami. Ngoba kuba kushaya rubber bullet Uyabo irapper bullet banibethe ngako lonyaka kuphela ncoka isakhona yadente kusamnyama kwala edusweni. Uyava. Because bekufisha irange. Sabekufisha mfethu kuphethwe isiphame esikhulu. Angicemba mina kukhalela inhlamvu straight iqala mandiva kuyachochozela abenzeshe baye ema-olede banibethele ngerapper bullet. Kuyabuza ba wenzeni emntama nje benibhemeloza. Uyava. Kodwa Efethu yavele ndayilahla mfethu ngoba uyazi bayindoni umqondo wasewuhambile uyabo wayelo kwayilela ithi qwa hayibo sanibona yavele ababheke mfethu nami ngoba umqondo wasewuhambile uyeva ndizothini mfethu basibonela njenge-drug dealer mfethu esitolo mfethu leza kwamqhele kwangecawe mfethu akwangokucawe mfethu phaa emxhasweni mfethu isibhemelelozi kuthiwa kwentini ubhemelozi mfethu ngokuya mfethu besashubisa kusafuna i-drug dealer uyava ke lapho mna andazi nezo-drug dealer ke ngoko uyabo azanibuzwe i-drug dealer mfethu amjeta nisambona nango yesho lo wayindenzale yena akasaniboni ngake kuthiwa umenzi uyalibala umenziwa akalibali mfethu yabo okanye nawe sendibona ba like lento mamela Ayapela bazazi ipolisa kalo ufuneka mfethu nimhlonele manibona babazazi lento netsayona hayi ngase ndiyibone inxibele ipasi ayibana ndiyibone leqhopha Mhlazi yabona nyani masomconfronta kanje umuntu sengasanxibanga uniform oqala benamatata lento ndisazoyisho bazazi mna ndingagoloza manibomba lento lindenzisayo nelipolisa ayikho i-wrong ndingagoloza uyabona mfethu avela uyazi bayindoni uyazi bayindoni avela yabona lento alikushwabuleli ntwana yami yabo alikushwabuleli kodwa mhla izozifike uyithethe lento uyithethayo volume mfethu yabo freeze mfethu umenzi wayo kaloku nawe yasho ndihambe edolophini ngo-9 sendiramo nabo Kake mengenamsebenzi ayakhohlakala hambe ebhulisha abantu. Aye mina mfethu kudala nabanefati lamapolice. Mehlalela ukwenwaye isandla sakhe ngempama. Uzibonela umuntu ubamba kamenwaye ngempama. Mosha kakhulu. Abona mfethu 2018 mina mfethu. Kwenza 2018. 2018 kwathiwa nibambile inkonzo mfethu. Bambile usiyamthanda, usiyamthanda ummemela. Abona mfethu ngike ndisho nango uyanibonisa every nolato. Le kwase. Weva le kwase mfethu weva kwathiwa babambile inkonzo mfethu ushobona yabo msekelo yabo usikolo wavuka nixelele eksene besicola ke uyazi bomculo benduthanda wathi hey lusana wathi osiyamthanda babambile inkonzo ndidaya yikho lena wawosikolo ke mina ndiyamazi ba usoloke ngenye imini adlale kanti unyanisile uyabo athi sisekwe rehearsal endiqhe amapolisa inyani uzolando wena uzolando wami le kwafuka kwathiwa sicela ulusana wazona igama eva ndiseqongeni siyarehearsa eva uba iwarranty esikolweni mfethu yo mfethu mfethu ndisaye ndibhekele mfethu ndisabhekele ndimakekile andifike ndithathe mfethu ndiyokhulula ndafike ndanxiba ugrey nelento kaneskipa sami esasibhalwe istar yabo hayi kuthiwa vele ukhipha ifoni hayibo unalo umuntu obuhamba nawo kuthiwa bendihamba noSande lo Sande lebe ndihlamoyika ke ngoko umsayi mfethu ulimele lana ndihlamoyika ke mfethu ngoko yabo uthi hayi uzoyikhipha ifoni yabo eva mandifika pha nabo lato ngulato kusiyamthanda eva uthi waye nguye kanye amantombazana mfethu yabona kwase mfethu mina ngo2018 beningakaze ndangena uyabo
kuthiwa hayi uzoyikhipha ifoni andiyazi nenhlobo negama layo siphumile esikolweni ndiseforum seforum sesiphumile esikolweni seforum weva efethu yabona lona yami ndathandaza athi oNkulunkulu zange ndayibona le kwathiwa yo lentwana le isiqhatha ngoNkulunkulu yabona uFraser wavathatha iplastic walifaka ngaphakathi waliqhina weva uthi wanjani uFraser walithatha iplastic walifaka mfethu waliqhina wathi uzochaza inyani mase ufuna ukuchaza inyani yabona iplastic incoka lelo mfene ibona emoveni ayisenziwa kuma yabo 2018 mfethu wango 2018 mfethu mfethu laqhina iplastic wathiwa mfethu ngizochaza inyani ndiyabona kaze uyazi lapha andazi kwando mfethu ungalili king ngongalili mfethu ndathi nisabhekele mfethu ndathi nisabhekele mfethu ndabe nithandaza mfethu kwathiwa yile kwenkwe le iyaxoka lenkwenkwe le ndibhema insangu sihloko lumlomo umnyama tho obvious kuzosho bayi le iyayazi nyane yabo ngutsangweni mfethu abesisho mfethu siyamthanda ba kuye lo uva wathi wena siyamthanda khipha ifoni la ithi manibheka Thixo ndiya actiswa nyane yaphupha mfethu kubona ungathi uyaphupha mfethu yayicinga leno mfethu nangene ekeyisini yabo ekeyisini ndiyalazi mfethu ningazange ndabamba nkonzo alithi ndithethe mfethu nyane yeva uthiwa ubuhamba noSandile yisho lo moyikayo ndabona baye yabo isibhaqo ke masesiduma ngawungabhopani uzoyithetha mfethu lelo mfethu yabo noba kiyo mfethu ufuna ukuyeka sathi semka mfethu sengotene ebusuku yeva sofuna uSandile samfuna ndifakwe ngemva ndithandaze zange ndangena usabheva nini Msemvevenini mfethu ndiyathandaza pha eva ndiyavumela ngonami ndiyabona uba isibhaqo sikhulu lwana yama asiyekwa mfethu asiphili ndivumile siye mfethu yabo siye mfethu eva siye mfethu emasifika mfethu uSandile simcholele izandla masifika intwana yami nayo leno ndiyishoyo ayikho mfethu isidako loyihunga yayo mfethu yabo uyobile mfethu afika bethwe pha mfethu ikhona mfethu ndithi senzithi Sandile mfethu uthi abesiyama sobabeni mfethu ikhiphe le phone ngoba namfethu akusekho kuthini mfethu alithi senjela uba bendihamba nayo Sandile manje sithi andiyazi lento sizobe sibuye kakhulu isibhaqo ndiyayoyika kwayile into mina zange ndeba ngoba nandihlele nisoyika le into yabo mfethu ithi manibheka nkulunkulu kwaya kwathiwa hayi Sandile uzoyikhipha ifone yabo sekunake ubani uSandile ngoba kuyaziyo uba kahle kahle le paredal yabo ndivalelwe le ngasetoilet khona omnye utata omnyama phanisolo ndimbona kasaniboni yena yisho nithi yabo umzekelo usemthana nango manje ngicela ulozi cela usana unibhemisele ozi uve kufike yalo mfethu yabo mamakhe wanibiza ngamagama onke mfethu engeke sakwazi ukubuyisela yabo umzekelo ebese yabo ngo2020 bebevana nami mina sengixolile yabo kodwa nikaqolanga ngaphakathi mfethu yafa khasosenzela bona mfethu leyihleka beyiposteni leyihleka mfethu yabona mfethu ukuze ibuye yalo mfethu omntwana ube wathetha amagama eningawavayo yabo apha ensokweni yabo ndimbulisa yena sewalibala ba menzi kodwa ngenye imintana ayimxelele nathi yazikhumbula siyamthanda usithi ndikubambe le nkonzo ndabe ningakubambanga kwenkonzo asihlele pha kulo mntu sibhema kumnandi ndithi uyakhumbula uthi ndikubambe le nkonzo ndabethwa lapha lala igazi lam mntwana pha eva khala imvumo yabona umzekelo mama Solomzi wayekhona uthi wayekhona bede besisho uba
lo mntwana asimazele kwebeni weva bodwa wabe imelo fresh weva yabona insako mfethu mfethu yabo uyaziba yabona ezawokhe mfethu yabona ezawokhe mfethu akuzowokhe zobutsotsi sesiphantsula mfethu yabo mfethu yabo mfethu yabona mfethu azawokhe mina benizigijimela isiphantsula mfethu zathi zangena mfethu ezawokhe egazini mfethu ngoku mfethu ndiyazama hango yabongo ndiyawayeka amahlahla ngo awayeka ntwana yami yabona mhlayo ngose sekudlulile senibethwa ngerapper bullet ndiyabona ba umuntu uzofa la yabo uzofa engenzangalo mfethu mfethu ningamoshe kwami umuntu hayi ngeke uthethelele king even noba kuthiwa hayi ngenithetheleleke mina nangoku mfethu ngoba mfethu mina mfethu ndizingcebela isipharapara sinisicolelena lo comment until inhlale nalapho akakhayi ke lo hayibo mfethu banintsi mfethu uyabona ba lento ishoyo banintsi kodwa maseni bancokolele abone ba ngalo story sifuna ending ye story malaki land story niba kwenzeka le story kodwa sekuthweni waxoliswa kanjani mfethu yabona mfethu mina mfethu bandiyeka mfethu kuze kubethwe umsayi mfethu athi mfethu umsayi mfethu uzoyikhipha ifone yabo umama semthanda zange aqolise even yabo akho umuntu ozawo waqolisayo yabo shothi ze bayibona ba right yonke le wayikhipha mfethu yabo kwanguye mfethu yabo akasathethi kaloku andithi yena usadamke ngeya uyobile yonke weva mina ndabe ndibethweni bathini ku after sebeyithola ifoni futhi lo siyamthanda yena wakubona wena uhamba naye uthi wawo uthi ndandihamba noSandile uSandile ke mfethu bengisamoyika ke ngoba weva beningasondeli nokusondele cha kwakhe weva bengahambi naye lo usacula nomsamcula hayibo nansemculweni mfethu uSandile wayifunda into hayi mina ngifunda noNqobela sihlangana kanjani noSandile isithombe sibe kanje uyolanda esikolweni lana esikolweni mfethu sithethe manje ethini esikolweni no innocent ayingasiyo le uba bathini king baxolisa mfethu akekho umuntu waxolisayo namhlanje usemthanda uze wazoxolisa ngo-2021 senimxelela ba uyazi ba mina semthanda wandenza ukuthi nokuthi uyaxolela wathi hayibo malusi usabambile yonto kanti bekumele ubambe bengo-2021 mfethu sipha kulo mntu kaloku yena wayezikhunyelwe uyabona ke the following day wayelana uSandile endifuna apha ndoda beningaya esikolweni weva beningaya esikolweni endileqa lana ntwana yami weva endileqa apha tiyonantsi lekweva weva uNkulunkulu wakuphendula xela uba yithi umsayi ngokuthenga mna mfethu ndanceda amathonga asekhaya hayi indaba zaNkulunkulu hayi kuvakela zinento yona manje ngingabisa special episode lo sigodo hayi thank you mfethu for watching ibhade mfethu hayibo kodwa nganyemeni kuzoloka yeva cha siyakhumbula into eyenzekile la khona umfana webulewe pha nambe ndiziplakele ngayizolo ebusuku ukuthi ndisukele emakobotlwana hlangane neven vekubaleka abantu bhu yithi mina hayi angizobaleka andenzanga nto yabo nina liboza kwethu ndisisecurity ndingamaphoyisa ndiyagoduka ngoku ubese kuthiwa hayi ke goduka babalekana baya ndibasa ngakusakushule ndiqaphele liphoyisa ndifika vele ndisaplakile nasekuseni kuthiwa kunesikade mandike ndiyobheka ndithi ichuku bekhona into ethi ungayipha ndiye mandifika kuthiwa ndibizwe leliphoyisa lithi elibe lindibonele izona lindibiza lithi izaphi lithi uright usandikhumbula izona ndithi ewe ndiyakhumbula ndihlangene nawe endaweni ethile kubaleka abantu bendisuka emakobotlwana ndiyolala libe selithi lithi meligqiba ukuthi qhamukeza izesuthi abacuphi kuve kube kuthiwa izaphi
Ntontoni kubuzwa negazi elincinci apha ubone zendilimela lapha sothe kwashuta ndalima lapha kwacontsilo igazi apha ebhlukweni kancinci ichokoza elincinci ichokoza emva kokwathiwa le eligazi eli okay ngene evenini abafuna ukuba ubakhombisa ubulimele lona lithetha nomuntu walo ongathi lithetha nomfazayo lo mcuphi lo babhombisana nomfazi wakhe kuve kuthiwe eligazeli ngene evenini utshekiswa lo wesifazane lo wakhe endagibela ezazehlela ngibele evenini lithi umuntu sebaliwe yabo emnweni kwaba into nje encinci kwadrop igazi emva kokwayindangena evenini ayizazehlela lithi hayi ke namhlanje umuntu ubaliwe umphakathi ungakanani enye itime yanga ukhona itime le yanga cha ngenze nibize igama lenye lendele emnyama le ngenze ithi yona ithi yona le time hayi vele uyenzile lo yayibo vele uyenzile hayi ithi vele uyenzile le time efuyila amabhokho kwezandawo yayibo izothi vele uyenzile ithi vele uyenzile lento kwathina nangona namhlanje andimbulisi waye ndibulisa umfazi wakhe emehamba yedwa bebehamba bobabini hayi kodwa yabodlulisa yabomnandi abaqolela bomsebenzi umna namhlanje bendimbonile ngathi hayi unjani ngoba hayi mna ndaqola mna ndona uzozibonela ngabasekhaya ukubona ke sendaqola ndaqola nangaphakathi mfethu uzozibonelwa ngabasekhaya ukubona neke hayi ndaqola mfethu ngaphakathi Mfethu ungaqola uxola but ngeke uxola ususe yonke into ngeke uzulibala isekhona into esengqondweni ngeke uzulibala danko uvela benje yena ayivale ngoseshisa episode akala kubo ngilento kena lexesha ilonto nixosalana hayi thank you for watching yaziba nawudala kumbuzo masibonge hayi sibulele bafethu ngiyandlela ngathi ngaqhubeka nesilandele ku welcast lethu masibonge uDJ Highland Joy sinithanda nyani hayi la